Sí. Vale, después le ponemos esa. Mira, dime cuál es el número de tu carpeta. O 7. O 7, el número de tu carpeta. Muy bien, bueno apuntar. Mira. Vasme decir agora o número do conto, vale? Vale. Moi ben. 2. O 2, que máis? O 6. Que máis? O 5? O 5 é o 2. O 2, o 5, o 6 e o 2, moi ben. Imos a meterlo na carpeta, vale? Lo meto yo. Mételo ti? Moi ben. Ahora te echas un pouco. Vale, vale, pues veña, iso ime. Moi ben, Fernando. A ver, Xian, dismo o número da tua carpeta? O 1 e o 2. O 1 e o máis o 2, vou te poñer aquí no ordenador, vale? Agora tesme que decir o número do teu conto. Dismo o número do teu conto? O 2, o 5, o 2, o 5, o 2 e 1, moi ben. Moi ben, Xian, metes o conto na tua carpeta, vale? Asúmeche? Moi ben, a ver, te echas tudo. A ver, Lore, tes aí a tua carpeta? Moi ben. Mira, agora vasme decir que número ten a tua carpeta? Sí, o 6. Ten o 6 a tua carpeta? Moi ben. E o conto? Podesme decir que número ten o conto? Sí. Que número ten o conto? A ver, imos mirar. La L de Lorea. Ah, ten a L de Lorea tamén ese conto, pero digo os números. O 7. Que máis ten aquí? O 6. E aquí que ten? O 4. O 3. E aquí? Profe, ¿qué es esto? E hai outro 3, moi ben, Lorea. Mete o conto na ¿Qué carpetilla, es xa esto? cho vou apuntar. Un libro Lore, de orugas. Lore, mete o conto na tua carpeta. Mira, Ala, guarda. profe. Aquí hay una oruga y aquí está la mariposa. Hola. Aquí hay una oruga y aquí está Podes la meter a tua carpeta, Dani? Podes entrar a tua Voy a carpeta. llevar este. Voy a llevar esta.